Ia. Ia se mata upule tula e pano whapeta te a matai. Ia, sauno. Ona o le asonga fua, ia, na wai atu ai. O whai mel whata tanoanga a tamaita i o maina ma fofonga mua le Samoa Radio, Le lam whapea mai ai. O tula fong o whaasea mai a nga i le tūlanga le a me le whaamawai ngā lio. Ai se a le mea ua ne whaailoa mai ai le whaamawai ngā lio ma whaapea mai ia fonga mua. Oi a o le ale mafuaanga. Le lala o whai atua i le mata upu nei. This is a good platform. O le whaamawai ngā lio. E le whaailoa mai a o e lea maina po le autostala. That is between ya lio ma le mean star po le komisina. It's got nothing to do le autostala. Lo whapea mai la lea o e se umanu a o lea mafuanga le ai. E le ai se fe aua o lua lu te su e ngai o a mafuanga. Ua whaamawai e li o pe a whai ua whaamawai. Now, watu whate ta inga. It's a confidentiality as a doctor-patient issue. Tusa lava po o le tina o le tamaititi ai whapea o fie loa le mai o la utama e musu tamaititi pe musu fo mai tamai. They can't tell me. Regardless po le adult power o tina. Same as le tulanga ya lio. A whai walua fie popoto tele. Alai Samoa, maina. Ngai Samoa PSC. Sa vali PSC, wai wha sa o mai PSC o i le mea e te tuai. Confidential. That's the privacy a lio. You have no right knowing o lealanga excuse. O lona winga sa ua whamawari. Le ai. Tu sa le wala a maia. O le wala fisilinia le sui komsina. O le ale sa onga. O le ale ua whamawai li o lamo o le longo mai e la tungu. Ai o le ale mafu anga o whamawai no this. Ma whapea mai. Ia o le wa utoi vili atu ai whapea mai. O lai livi. Malua whapea mai. I whawhena mawangi livi o le whatoa to ato e atu le tatauna. You know, there's a way to tell le mele yo elo mana malama. You know, there is a provision, leave without pay. But then again, you have no right to question that. That's between Leo, male pulenga le ntanga wenga leo. Ale to mai le fa la mai lunga. To sa le to te fa se ina manatu tangata. Yeah, e mo i foi ole media. But for media, is there anything in this world? Ya limitation o mea uma. Yeah. I ene leina e tosi e ngatai, ai fua uma me lungo le amionga. Ethics. Alawinga tom le lo tala. A whaia mo oba lo poto maina. Anga e poto e te mua e alu PSC o ina e te fisilingi ai. E te lefsilingier kom sina o leo wa la si la fier kom sina. La loa ia inga o tu la fono tangata whainga luenga. E nate le mawhaia ngonga disclosinga ia reasons. That is up to Leo if he wants to disclose it. Pero mena le fatu tu lepa. O le a o una ta se ina ma ese le a wala anga ia ima whaapea mai. You know, this is a public information. There is certain ways in mafaina puipuira public information. Just because you're the media, don't take advantage of the yellow way to sitting. Like you said to Lepa, there is a limit to everything. Yeah. Yeah. Orlono wi tasila nga me ortamaita. Wale to ya lui le forum press conference. Yo le press conference el pan. Ale ko korkolo ile afo ile ngole me
le komsina lango le ta komsina. Komsina le tu mau. Ya, le sa kol komsina. Ai le alu le press conference ale parmi. E pe alu mana to foi ola na mi foi le na fai si ele foi le sa ye mo moi foi. Oi foi les komsina le sa ye. Filippo. Longo. Mana mi foi le na fai ya longo. Yo, le alu fai le foi la fai i le foi i oi foi o afam sanga. Ai le alu lai o sa fai o. Na sau le challenge fai i tala le pan mi le fai mai lungo le conference le. Ai sau al pi kom fai e mai le a foi. Ya le la fa pe fai atu kom sia fa mai le i fa mavai. O sau le. Sau na. Ya fa fonga mai foi la le sui komsina. Mai tau le pattern o mea wa fai te mai ka leo maina. Yeah. A fai ele i alo i o le press conference e ave sa o lana fesili le fionga le li pandemia. A mai sa o le fionga le li pandemia le tali. Bei o isi tu stala. Be careful of what she does o le ui atu fatea. E fata tali e alo e mai moa matamata i le fata noanga le fionga le li pandemia. Na sau lola ia tustusi lalo alu o le komesina. You know, she wants to be e mai sa o ia ele. She doesn't need to go o le press conference le fionga le li pandemia. Tau meina, ano anoa ma faufaunga ma le winga o ana mea ia fai. Tanga i foi lai ai. Nobody knows le case o lona to olua. O ia lava lena sau a mai lunga. Ne foi lawa sau a mai lunga fai mai. O le umi na whaatari ai. Ia ma whaapea mai le tala. Wa fesili la ia seu manu. Ia a whai la e o atu le vai aso lea a ele eise me tupu. O le alau la sanga la tauna whai. Ia whangoa le tali. O te leta ua tua ai iai ale mea le a o whaia. Ai, hello, le ai. La fo e si la fia la vai le whaamsinonga. Ia whaapea fo ia le fionga le komsina, le sui komsina. Wai mafua la whapea mai le ita le umin whatatali wa fo i mai le Attorney General mai Saina. Le wato e malanga i New Zealand ali alava le matua se tali. You know, it's one of those, I wanna be. E mana o whamalia na ona ia. Ai le titiro, there is a process put in place o nai sa vali mai le to telo tangata. Tasi ane mea tuli loa ai nei tu inga tangata malato fatino ino ngā ruang whakustala o amionga. Yoi. Amionga la ia. Sorry to lefa. O la to wai le wa o ai le ngumela lima iwa tuma wala poinole. Ai ngofo mkua ia ile malo, ngofo mtua ia ile paribia, ngofo yoi. Awala tu amionga ia. Oleta tu sia I say, why can't you attend press conference le fionga le li pandemia? Then nga saula ia my second hand information wa pe ai eta wasoma ma tutuli umatanga tele fa longo le patata no nga le fionga le li pandemia. Ele ai se senga o maina, ne mele fe maina. O tipi au tang, wa to sila to senior, consider a senior media person sila o wala. Kukusala mele fai, mana observa. Ele o ele conference. Ai mua mai ai lunga la ko ripoki. Ya. Fa mafua o mai foi la tu langa le tu la epa. Ya fa fu mai foi ia langi ke somi. Wa yele lo plestene ne le tato joa sa. Ya. Ya, mai la tau foi la ia la tu stala. Ma fu o mai mele o le sawo mai nei lunga sa lunga o tipi au tanga vai ma la observa. Ona o le tau o ave ia. Ya, mai ele tio foi tu la epa la le live. Le live vai la. So that's where they go and get their information all la ia dig deeper. Ma fai ele tau fa leanga ma tau fa se. O le si whainga e whai ai mawhanu. Da tauna whai se tū la whono le tios. A ele a pia conference ia. Awangi e li poki se mea. Ta sina ngā whainga whai ai. Langa ele whainga li poki a kunga ai ke aunga kai a pia la ku. Anyway, langa rua ilunga uma le live mea uma. Ya, ole si wala tu langa na iai a. Wata tau na to e whainia ia inga ma wha malosia ia inga le tios.
Ia tanga ia. Ta whiri sao noa lava la observer onga lea. Observer is not a registered member o le JAWS. Sole, o ke au fono ngā mea sole. E sa oa. Yeah. Tūlanga nei e, wa ta taula ona matua I manino ia guidelines a le JAWS, they need to re-evaluate ia lako guidelines. A wala ia le, ma e ta tau fo ina wha amalosia le registered uma o tangata tu stala I sa mo laro le JAWS. Because that was the whole purpose ngā lenga wha le JAWS. Lea la wa whatu ina nei la le Media Council. So what the tau foi lana na tu lai la toi. E langa sau whalongo foi le vanga fōre le kansolo o ieni. E ie, o ka mai kai lawyer Silin, o lawyer, one of the senior lawyers ngā o kai whongo ai. E whapea foi lana whasitala. E whale ai kele se marasi anga o le kansolo, e ngā ke whakongu ngai ia se a foi, se vanga whasalau. Well, then there's no purpose of the Media Council. Le winga na tala. Yeah. Ai a paila mongi e le sitala inga ia le a foi. Ia le offset. Yeah. Sole. No winga la ka fil sangwala le observa ia le ngi kai. In reality tu la epa. To tanga ia. Ta fili sa no ala vale le intiafiti le to tona observer. Because lai noa. Nei lo, they are not members of the JAWS. Au lea kongu la whala popokonga o ka kou JAWS lea. O lea oa kongu, oa ethics, oa mea ie fwoi. Ala winga tonu na se tala tu le epa le whai atu. Wa ta tawa I lola le plestene. Ona whaamai o I o uma. O a umangi guidelines o se constitution na tu sia I le taimi ina ua whaatu ina ima launch le JAWS. So they need to revisit the Constitution, strengthen the Constitution, given the te leo whale tonu ye tu lai mai leo te stala. Sorry. Ia, la lo te vai tu le I mesi se ka ia pe se maka upu ngai au mai ai o kala mo ngi le pare bia ma media. Tapi o ngai ko kala mo. Yes, I think was we are on live lower on for Ilaili. Yeah. Yes. Yeah, pe lo ka ku fa kasia ka ua matata ia e mare live le fingo le palmia. Yeah, le ia taua. Yes, me ia e ma wai foi nisi manatu mo sesiaso. A lo te fa lo watu pe o le sen me ka ia ke pe o nei to lo ke mele maliu ai po tau tino e ia afmasanga po lase me ngai ka ki ngoi afmasanga ia ia afamsanga ia so foi tau tuan mele mai ngai Yeah. tu le pa ua toe fautua le pa le mia afamasanga e toe fa ta ape lana ko ia le komiki ho le fa mai o mana fa le la fa ta no fa pe mai ua fautua ina afamasanga toe fa ta ape lana komiti inga o le fa upunga ale fa masinonga o se komiki maoki ia aile o se komiki koe kofia ia le nala se uma ka pukarami wa ke le ake mi ka ki koe wa ye ma ata sila me no sini ngi ta upule tu la epa o te langona tu langa lea ona e ini si pengi awards lana fai nei ele sunga le I sui komisina ona o awards la ia o lo a fi ai maseli leo o lena ia I te tonu o le whamasinonga leo wa whamania e pepelo ma ia lato moli mau sa fai so e le te taulana ia se award e whamania I nai lea leo ona o le sa moli mau pepelo fo ia te tonu o whamasinonga ia tailo ia tu langa na le tu lai mai ia langa o le di pamia o ia foi o le minsta leo e pe o to o ti e sa o ale fai tio foi nista ngata e winga ia afamasanga yeah
Pi o le ka wadi mai ya ke le foi fai ki onga kangaka yo. So le se asar fai vai le asar masal upo le tu. Moni. Le la o komik ka kan ngo ka se komiki le. La o komiti e pula ka wai. Langa team nanga fifilia. Le la fa me lo ko fa kape, lo fa ko inga le li panemia. E lo fa kape langa team nanga o lowi. Ia ka ilo ia la fa sa moa ia u ia fa sa mo ki fa sa moa ia fa masanga. Ole komisina le tu mau. E ka por acting commissioner pe fa palang. O lo piki el acting commissioner po piki el komisina le tu mau. Le komiti le fa iso so. Se me ka fa ngai le me. I so sisili. Ja, we personally to epa. Sali te na tupu. Ia na tupu. Ono tu langa le nei. Te le fa fita uli le tu la i mai le hit and run and all this. Fai fa wo ol tu langa e piki ai le komiti le nei. Wata tauna iai se panel fa ta se fionga le li pa le mia. Ai mai se foi ia le o le a ta ina ia ni su enga. Ia male sui komisina. O la tau la le nei ta tauna iai se panel la tau te fili ina. Ni tangata e viema. Ta tau funa iai se guidelines of how the selective people is going to be. Le tūlanga le whai. Sa tauna longo ina le whionga le rei pāne mia. I le taimina whai ele le whiwhilinga. Ia maa mai whoila ia pe pāsia atu le whionga le minstao o leo. Ia wa te langa tūlanga whole na pe pāsia le minsta. If there's a need, mai te tono le kapineta, you know, ngā tūlanga na. Mo fanua te sila pia po ia le la o e famanino mai ele ai le fa mavai li. O li o la le he ti ai le crime unit. E ta tauna, is there any possibility for Leo to be one of those? Luinga tonu le la tala tula epa. Le wa yele head o le cyber crime unit. Yep. One, he should be in the panel. Two, le fionga le minsta. Ia, fa pia foi. Tau fana iai I ma le loia sili. Yep. Wa foi yo. O ava no nei. E leo ni tamai komiti leo e sui. Ia, iai umai I te tono le komiti le nei la select. Criterias o anga waa o le poto masani, you know, I meo tau tula fono. Ta tau whalana yele input a loia sili. Ia nani manato le watu given you, when you think logically, e te le a fo le komiti le nei ona o le komiti o le asu e ina le hit and run. So e ta tauna yeni tangata no affiliation. Te mantua foi na feio le vanga mumon fai susu nga mei. Yo Feio. Le upuanga tong tatu o le meala kau o successful pe a uma mai ona feio. Ai a feio ko feio. Te le la fiam. Yeah. Because in reality, it's a less input ale loia sili. O le head o le cybercrime unit. Ia fa pe fol minsta. Sei ta si tanga ia el pito le o fi nau mai ai tu le pa fi nau mai ai ia le li o le pule la to mai ia le to wala fi nau malatu o lo o tam fai demand mai le ese o le minsta o na fionga le li pa bia ma minsta o le sei ta tala noi si vai suare. In what way will a demand? Is it because o le la su le hit and run? Pule le fionga le li palmia. Na e palmia nei tula epa. Le ale mena fai ina ua o ina toe alia e fo ilunga ia ni su enga mani manato tangata I le mali o luanga lau.
Lai mena fai. Na se I ese sala peanuts. Ai te tu mai leo matanga venga leo I lalo Yeah. la wainga. So why can't it be the same yala audi? Ona o le manino, e leo iai se a fianga le fionga le li pale mia. I cases left o manena fail fam sinonga. So e le se me la demand ai. And who are you e ke demanding? Who are you le a e demanding ai le e se le fionga le li pale mia. O lona tofinga. E ao le fionga le li pale mia. Lai lalo langa ba inga ia le mtanga venga leo. Ono lea. E le whawhita uli o lo o tau fufulu atu nei. Ai mafua mai e. Mafua ma taimi o lana paia inga. Ia, au le nā. Au, e ngā whila mea ia ma whanua. Se te tau ana toi pa ia e me le mali o ruanga lau. Te tau ana toi pa ia langa ia le tusi leo peo pea. E ia le tusi leo peo pea. E te tau na mai fafo pea watu inapo a mai fafo nei. E sa ili ele handwriting na. E te tau ana na toi reopen uma mea ia. Langa o mea tau maliu lalo le leadership ale afua. Ale la wheme. A te no lesi mea mali e mo whanua. Te no whai le ngata lana apata malo au mai lalo leo lana pula ama. Man PSC. The PSC lef ko ako ave se ngei mai ai lalo ama. Yo. E vai lai mea ia ale mai nei fai mai e te tauna se ia pare mia malea. Molea, o ha conditions le manga oi. Pero fisiptele na. Only when it suits him. That's the problem. Tula Epa wants this and that. Anything that suits him. But when it comes to the reality o me whaalelea, ma me a mai ele a tonu, he doesn't want to know. Ia a ta iai ala ia Tula Epa. Lela te fia whaelo atu, wa nofum whaelo mai lunga I lana whatatanuanga whapia. E ta tau le pale mia ma le whainga malo, o na whae titio la tau totomi, a le pale mia ma lana kapeneti. Ia ma whai pule pe o na whai ele malo fiti a. O le whisirila. Ai se ana le whai aila o Tula Epa. I le taimi o le struggling o le malo, 1 o le tsunami, 2 o le afoi, o le misela, 3 o le COVID. Why didn't you reduce ia tau totongi ma tau alauni a? Oi sa pingi whaatasi uma mea nei, tau ai ele telo tau tupe a. A lewa e sau nei le taimi le nei, wa e whapea mai, wa ta tau na whaititia totongi o le fionga le li pale mia mana minsta malana kapeneta. Apo nei vaenga ye loi le ba au tangata vai ma whanua. O la ule ati tino whan mawhapau nhai. O le tangata sau rofa alele. E le fetu nai pena whape ilo na taimi. E le fetu nai pena o aviasef soso en whape ilo o atunu o te minga strako lai sa moa. O ila, e whamatalai. O le tangata mtua vai vau I lesta mai vai. Moni Tula Epa, e leo tulanga na whapea fetutu nai. O le selfish. O te whai atu tonu al manino la tala lea. Nā o au lena wale ave tato humanitarian aid I sa mo taimi o le. Taimi tonu o le misela. Lela na mata wola I o le whalmai leo muenga. O inala le whalmai leo muenga. Ma te atu o iai ali imta mai tai fo mai apani. Ta si ia tu lalo tato pusa mea ai ma mea na ave na sau le leile fo mai apani whaatalo fo mai le whawhetai. Na whesili ngia la na isi ta mai tai maari I fo mai le au tau si mai. E whai mai le tala o tau le whesosoani mua wa a mai tu sao mai se whesosoani I nei mo mātou. Whai atu lo iai, e wha whenga malo. Wha mai ele I au mai a lava ni whesosoani mai whenga malo. O le mea le sa ave, ta ave na ese lava pusa mea ai mo meo serious, mo meo tamaiti la aiti. Ese pusa mea ai a wale tau singo tangata mātutua. E na ese fo I la pusa mea ai mo meo coffee, ma meo biscuits, ma mea
awa tamai tai mali I fo mai mele au tau si mai. Sa ave foi pusa me ta alo mo tamaiti pe fai o yaini tamaiti o lo mamai. Ia aku le fale o male na. Ai te tira la yetu la epa. I le tele o le sasa atu o le manuia mai atunu I fafo I le taimi o le misela ma le taimi o le koviti. O fea la saadu I na manuia. Ia na o foi le matawa se singa I le tele o nisi tina na mali liwa lato walo le taimi o le misela. Ale tala foi le o mai. Ale ai o tau ye mai sao. Tusa o tatou le tatou SSIG. Ma le vaenga le ale Asa Foundation le ia tele ai. Le sa ma fai na watu sa alo soani o fai o pusa mea ai o mea ma meo tupe. Tu sa atu nai ai ngā mafatia. Ale na manino tele I le manuia na sau mai atunu I fafo. I te tonu o tatou tunu. O fea wavi ele na manuia. Ya, pero nale winga tonu nale esa o le manatu fa pito to ina lea. E tatu te loai, na te le loa le mea o le toi fua fitu nai. Wala na le loftu nai, ona o le ola fa piko. A upuangi e kau ko inga, o le mga fa piko, o le fa pito le malo. A mei o ianga ke whaia. Mai o foi te mi mawhanua, ele to e po iei upu manitala, ele ni tau whaleanga la. Ai o te tau na whasa o to ina lea, ilona le mawhau o lo whaiso o pea, ele ngata, ile pale mia. A o le malo, langa o le malo tatou.